Pa svima danas ćemo igrati malo Food Draft 2019. Šta? Vidimo se kad uđemo igrati. Evo sad ćemo odigrati to uzeti. 5 kojinica, 5000 kojinica. Da, ništa ne brigamo. Sad će na nama. 451 atak. Da. Kako sam ja tebe izabrao? Ljudi. Ko, daj brate, šta je ovo nešto? Gledam da se ovi ne ide da spajaju. Na Hajkalinić najbolje. Kovačić. Evo Kovačić. Kako se mi... Kao što nije španska liga. Engleska liga. Ne samo španska. Nizozemska. Karasko. No tu ne znam gledati. Come on, ajde. Evo sad ćemo to. Gdje, brate, decu mi daš? Winner. Ok, nasa. Hummels. Daj, brate, znači nigdje nemamo ink. Njemac, nemam Njemca ni iz Njemačke lige. Da, neće iz Njemačke. A ovaj. Navas. Ne. Ederson. Bufke. Ederson. Kruse. Varan. Gdje sad, aj umjesto Hummelsa, mada... Dobro, isto, ajde, nema veze, Varan. Sterling, Vidite ovo. Mata. Če mi udaramo? CMRV. Ne moramo. Pogba, mora li Pogba uvući nekako tu? More. Ok, onda ću sam uzeti njega od sebe toga. Cervi. Šamrika. Modrić. Ne, ovo je bolje. Bufka ne. Zlatan ne. Diva. Vimara. Ne more. Nikako, nikad u životu. Može li? Ne. Picasso, koji je to klub, brate? Spurs. To je engleska. Jesus! Ne! Nisam uzeo Jezusa. A najbolji. Mislim, imam više Španjolaca. Dobro, sad ćemo ići na simulaciju. More. Protiv koga se borimo? Da je slab klub, volim te. Valencia, jesu li jaki? Kurac nisu. Spasa. Ajde, odigrat ćemo još samo jedan dvinku. Pariz izbačen. Da, Pariz izbačen. Jao! Nepravda. Druga runda. Druga šansa. Rakatić. No, Falcao. Aj, kakaška. Bože. Zaneti.
Slučajno sam to stavio, jaj, 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 jaj. Do 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 do. Ha 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 ha. Pogrešno. Pljamke. Arturo Vidal. Yeah. Benat. Daj mi nekog Njemca u napad. Rossi. To je Italijan. Brazilac, Engles, Wolfsburg. GK. Fuck, nisam gledao na napad. Go. Puh. Čeh, propo. Witzel izgleda ko sa ne. To je ko je CB. CB mora Alba. I kako to se nič ne deke mislije? Laž, kad kaže. Ozil, okej. Još mi se malo Njemaca fali. Ok, ići Mbappé u napad. Ara! Mislim na kriv. Mora ovaj braniti. I sad neki Njemac iz dobar. Govno. Ajmo, nama. 156, jo! Stoke City. To. Mbappé. To. Je. Prošli dalje. Ok, ko su ovi nam? Čekaj, ko su oni? Ja ne znam ko su oni. Joj, ne, ovi su jaki. Defoja, da. 3, 2, 4, I da ko će pobjediti? Ok, ajde vidim šta sam dobio u peku. Joj, ne, reklama. Jump Premier, ok, da vidim. To su slabi. Ok, niko dobar, quick sell. Yes, da, 9.000. Znači, to je bilo 100 od ove epizode, vidimo se u sljedećoj.